Sampurasun dulur katineng seni channel. Ayeuna teh aya bewarana di Pasir Miri-Miri, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh. Aya festival kuda rengong anu sakitu ajibna. Ayo enak mah kurang ikuti terus katineng seni channel ka Pasir Miri-Miri. Ayo bray. Bray katineng seni channel bray. Enak sih paling penonton aya di patung-patungan festival seni Sunda Garengong. Ayolah kita melirik terus. Ayo siap. Ayo, payung nih. Ayo siap keluarga besarnya. Mau cepat hayang asal dua utang kita sendiri. Masa usah menikah sana sini terbang ke marah-marah. So